Ekitabo ky'enfumu eshura ya kashatu okwo abantu bashemereire kuba aha Ruhanga. Mwana wanje oteebwe kwegyesa kwangye kureka omutima gwawe gugume gworobera ebiragiro byangye ahakuba ebyo biryakureetera kugira ebiro bingi n'emyaka mingi n'okuba gye munonga omu magara gaawe. Embabazi n'obwesigwa birekye kukurugaho obijware omu maraka obuhandiike aha kishati ky'omutima gwawe. Obwo nibwo orashongokye okagira izina rirungi omu maisho ga Ruhanga n'abantu. Yesigye Mukama n'omutima gwawe gwona orekye kwegamira okwetegyereza kwawe aha bwawe. Omwemere omu mitwarize yawe yoona nawe aryaguma naatebeekanisa emihanda yawe yoona. Reka kwemanya obwengye tiina Mukama orugye omu bibi kiryaba eky'okutambira omubiri gwawe kandi ekirikuruhuura amagufa gaawe. Hiisa Mukama ekitiinisa ebintu byawe kandi n'emiganuro ye byoyereze. Obwo ebitara byawe biryijura n'ahabunwa n'amaato gaawe garyijura viinyu esheshekye. Mwana wanje otarigayo okutegyeka kwa Mukama n'obu kwakuba okutamwa okuhana kwe ahakuba owu Mukama akunda amuhana nk'oku ishe w'omwana ahana omwana we owashemererwa. Ohiriirwe n'omuntu ozoora obwengye kandi n'omuntu otunga okwetegyereza ahabw'okuba omugasho gurimu nigukira ogw'omu feeza kandi n'amagoba gaabwo nigakira ag'ezaabu n'obwo obuguzi bwingi okukira amabaare g'omuhendo kandi omu bi wakwetenga byona tihiine ekirikwingana nabwo. Okuhangaara kuri omukono gwabwo gwa buryo n'omu gwa bumosho harimu obutungi n'ekitiinisa. Emihanda yabwo n'emihanda erikugwisa gye n'otuhanda twabwo twona n'obusinge. N'omuti gw'amagara aha barikubukwata n'abarikubuhamya nibeetwa bahiriirwe. Mukama ahabw'obwengye bw'akahanga ensi n'iguru yarihamya ahabw'okwetegyereza kwe. Ahabw'okumanya kw'enshuro z'okuzimu zikafumuka n'ebicu byatoonya oruma ahansi. Okwo abantu bashemereire kubaha abandi. Mwana wanje guma n'obwengye obuhikire n'okwerinda otaribireka bikakurugaho. Ebyo biryahangaza amagara gaawe kandi bikubeere by'okwehunda omu maraka. Nibwo orugyendo omu muhanda gwawe buhoro n'ekigyere kyawe kitateera ensibo k'orishutama toritiina k'oribyama oturo turyakunurira. Otaritiina okukangwa kwaho n'aho nari okuhwerekyerera kw'ababi kwabaho ahabw'okuba Mukama ari ab'obwesigye bwawe kandi arinda ekigyere kyawe kirekye kukwatwa omu mutego. Ebirungi ebiri omu bushoborozi bwawe otaribyima ababishemereire. Otarigira mutaahi waawe oti iroko garukye nyenkya kare nkikuhe haza obwo kiine. Otarigirira mutaahi waawe n'amambi owu otwire nawe naakwesiga. Otaritonganisiza busha omuntu weena atiine kyakwisize. Otarikirira ihari orikunyagisa abandi amaani kandi omu mitwarize ye otarigireyo wamwegaho ahakuba omuntu orikwehabagiza n'ekirikunugwa aha Ruhanga konka ab'omutima ogwororokera beesiga. Omukyeno gwa Mukama guri aha nju y'ababi konka obutaho bw'abahikiriire abuha omugisha. Aha barikugaya ab'omugayi konka abacureza bagirira embabazi. Ab'obwengye baryahungura ekitiinisa konka abashema baryahemuka.